sinzatanga amadolari, nzatanga amapawundi 100. Iyo ndafite amapawundi n'amafaranga y'abongereza, nzatanga amayero n'amafaranga y'abanyaburayi. Cyangwa iyo ndafite amayero, nzatanga amadolari. Kandi nzatanga 100. Sinzatanga amanyarwanda, nzatanga amapawundi, ngatanga amayero, ngatanga amadolari. Kandi sinzatanga yani ni 100. Nzashaka amapawundi, nzazanya ku cyumweru ngatanga amapawundi yashira bafitama sinzatanga diero, sinzatanga amayero 10, nzatanga amayero 100. Uko niko navuze muri discipline. Umuntu yaraje atwigisha amafaranga, uburyo umuntu azagira amafaranga. Ndeba kuyobora abakristo ndi umukene, ntangira gukoresha rya jambo Imana yavuze ngo nimungerageze. Ntangira gutanga amafaranga, genda nzamuka mu ndo, ngera muri 5, va muri 5, ngera ubu va mu manyarwanda, ngera mu madolari, va mu madolari, ngera mu mapawundi, va mu mapawundi, ngera mu mayero, amadolari, amayero. Aratubwira ngo muza amafaranga bitamo. Bavandimwe, muza mushaka ngo ikindi tuzohabwa kirezi cyo. Murashaka amafaranga, ntimuza mutanga. Murashaka amafaranga, ntimuza mutanga. Murashaka amafaranga, ntimuza mutanga. Iyo tubivuze mwumva ko dushaka kuba kandi nibwo ko iyo muzimishe ko turashaka muzi ko muri Amerika baza bafata abana bacu amafaranga compassion naya umuzungu agahinga dodiri akohereza umwana atazi kukibuye cyangwa nyamagabe n'ibindi atazi atazonamira, agashaka amafaranga yo bari umukene n'igituzi cyangwa rukuta, akazarihira umwana w'inyamagabe atazomenya, akamwishyura primaire, akava muri primaire akaja muri secondaire. Abana benshi hano bari bakarega ko murambira ngo uwo mugisha iki iwe akoze iki Imana yavuze, hanyuma wowe bamutugikoze ukagira ngo muzagira kugira ngo icyo gituma tuziba tugiye kubahindura, tugiye kubakorera ibintu byose. Bazi gupuratika, ituzi gupuratika. Uzi gupuratika azayobora, azategeka, azoba hejuru y'abantu batazi gupuratika. Niko systeme yuba, niko ibintu. Nitudahindura systeme, nitudahindura masasara mutaza mutanga amafaranga ya inka zose zindi bamayi zose inyanya, inyagi ziri Nkirimba, inyagi ziri mu Rurenge, arahazi yageze azo zishi nimudahindura systeme turi jewe kugira ngo gera hano ibi bizasema gasubira ngatanga Imana amafaranga yanjye kwisi noza amapawundi niyo yanjye zajya kwega kandi sizajya Imana idufashe. Haleluya. Imana idufashe duhindura system. Babyeyi bamama bacu, ibi bintu byo kuza mu kanisa n'amafaranga ukacyatumuka ukakika bitera ingaruka kandi ariko icyo kintu bigaragara nimba abazungu baza bishinga abantu batazi ari abazungu bazotuyobora muri Afurika bavume batuyobora kugeza tugeze. Reka ndekera mumbabarire ubwo butumwa bwaje. Haleluya.
bigera kwerekwa nk'uko baba basaza gutunga nk'uko Imana ishaka uzavugira ngo inga izi zitwima ngo ziramisha zose zizikama yaravuze muhanda umuntu agiroga mwenye Imana itubabarire kwiruka tugiye gusenga zamura ikiganza cyawe Mwami Imana mu izina rya Yesu tubabarire turi abantu cyane Mana baruzwe inyoni zaziza zigatoragura very most life turatsinzwe tuvuga iki Manu imbabazi imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane z'ubwenge bwacu turatsinzwe tuvuga iki Manu Mana uradukunda twigishe dufashe utabare twegere twe gukosora ibyo tugize iminsi twirengagiza twe kubimenya no kubikora neza ku ijambo rya rivuga mu izina rya Yesu amen.